Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn him and I hit him in this tournament, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. I pozdrav ljudi, dobrodošli na mom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft speedrun, kao što vidite, druga epizoda u istom danu, ali nema veze. Ima sad kao što sam vam obećao na purple. Ok, znači skontao sam kako se igra. Idemo. Sad sam pinky, sad sam peder. Šanse. Idemo, inače treba bi da krenem od zadnjeg levela, tamo, tamo. Idemo, za 5 sekundi. Mislim, za 10. Šta je, what the fuck? What the fuck je to? Kako je uspostavio ono? Kamo je. Šalim se. Idemo sad, mislim da je ovo spori. Oh my god, kako brzo. Idemo, inače malo sam skontao kako se igra. Nisam igrao uopšte. Što je ovo isti level? What? Nema to rupa. Ovo isti. Isti level? Aaa, tu je rupa, to je pravno, vidite ova rupa. Opa, vidite kako sam brzo. Oh my freaking god, kako brzo. Jel vi verujete ovo, a? Ja baš ne. A sad ćemo uđemo u novi biom, idemo. Ajmo. Oh my freaking god, what the fuck. Hop. Hop. Pa ovo je isto. Možda malo brže. Idemo. Malo sam se zagledao, idemo. Pa ovo je bukvalno isto, znam sve. Ajde. Pogledajte ovo. Opa, ovo je isto. Kako brzo, možda malo brže. A vidite, ne možemo da isto. Idemo, ne, ovo je doslovno najviše. Oh, fuck you, šta je ovo? Ok, what the fuck, što to je ovaj komentar? Prešli smo onaj deo, samo tu trebaš sprint držati. Regeneration, 8 sekundi, nice, ali baš je dobro. Vidite oblake, kako je ovo lepo ureći, znači to je ovo plavo, nice. Jo, znam ovo ne, a vidi pinky boja. A ne, a znam, ovo sam malo vežbao. Mislim, vežbao sam onaj put kad sam igrao, kad sam zapamtio, idem samo levo. Može i desno, sad ćemo pokazati. Idemo, brzo, brzinski, op. Ne, idemo tu, ne. Hajde. Opet tu. Sad možemo i tu. Srećam se. Yeah, boom! Haha, neće se da mi zastići. Može, brzo. Idemo, ajde. Oh my fucking god, kako teško. Ok, to je novi biom. Ok, samo idemo levo. Ok, idemo. Op. Ok, znači baklje sam opet, idete pravo. Proći, to. Ovdje se da preskačemo. Bup. Hop. To. Znači odgledam to. Ko nije gledao prošle epizode, neka odgleda, stvarno je zanimljiva. Mislim, nije zanimljiva, nego sve ima kako, ima link u description, sad neću ostavljati. Zašto sam bio stavio? Znači, ovdje nećemo nabrati, gledajte sad što brže ovo da. Samo ovdje te baš ono ubrzate. Fuck. Evo, ovo je nešto. Ali ovo je već glupe. A ne! Ok, nice. Finish, yeah, my friend. Dobre, to mi radi. Idemo ljudi na još jednu, zašto je ovo prekratko. I ljudi, kao što vidite, znači,
Krenuli smo na belu, zato što sam vidio da jeste ovdje početak. Pogledajmo ovaj bagaj. Jeste početak ovdje, a kraj tamo, nismo radili sa kraja na početak, ali dobro. I ovo je super, idemo. Idemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inače, ovuda bar ja idem, to nek isto, ali možete i ovuda. Bude 5 puta brže. Ali ide samo desno, zašto su na levoj strani. Jer što oni su okrenuti ovako, ja ne idu tuda. Ajmo, idemo. Oh, nice. Boom. 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 Boom, boom. To te ja pitam, idemo. Idemo brzo. Inače preživljavanje, da, ja sam to snimio, ali na kraju sam vidio nisam snimao. Tako da izaći isto danas možda. Napravio sam ostave preko kuće, da, to sam snimio. Ajmo, idemo. Jel se snima sad? Da, snima se. Ajmo sada pređemo ovo bez frke, ali to sam ovako radi. Ne, to mi radi. Uvijek kad kliknem ovo V, ovo S, zašto ja na S trčim, tako sam navikao. Znači ovako se samo ovdje ide. Ne na S, nego na ovo, kako se zove, trčim na F. Da, pa, navikao sam na to, pa iznad je, pa isto tako klik ćemo uvijek je. Ali, viš koji put. What the fuck? Opa. O ne. Najglup video. Znači epizoda traje 6 minuta što nije dugo baš. 5, 7 bre. Aj brzo. Malo brzo. Tekstura, ne mogu da stavim u description, ne znam koja je tačno. Ali dobro, idemo sa tu. Idemo sa tu. Tu. Ne. Opet ovaj dosadan bijom. Se nije bijom, sam vidio. Dođi s tatom. Opet bijom, pardon zbog ovoga. Da, to je moja mama rekla, dođi s tatom. Ona ide peške i ja s tatom kolima i teško. Idemo, mada treba ja peške, ali dobro. Idemo. Zato i mnogo seckam zašto moram da idem. Ali dobro, šta? Ne veze. Nije to bitno. Idemo sad brzo, boom. Ajde. Ok, prešli smo onaj dio. Samo možda sam se javim na telefon pa mi prošlo mnogo vremena, inače ovo je vreme koliko ja vidim. Ali baš brzo ide. Da, ovo da. Hoću. Idemo. I sad onaj rudnik i ono sve, to se... Dobro, ovo je lako, ovo znam kako ide. Ovo sam već se zapamtio na pamet. Ne, rudnik ćemo pređemo sa seckom, znači ne mogu. To me ne zbira do kraja. What? Oh, finish! Oj. I ljudi, ako vam se ljubi, lajkite, šerite, subscribeujte, pretplatite se ili vam pretplatite se na moj kanal. Može like, može share, može kom, ali pozitivan kom. Uživajte.